Yes, reka tubashimire rero bakunzi ba Aguka Official, reka tubashimire mwese tuba turi kugenda tubana mu biganiro byacu bya buri munsi gatano kuri gatanu. Ngenda shimira wowe wakoze subscribe, Imana iguha umugisha mu by'ukuri dukoresha ndetse na comment imigisha igende tugwiraho uko bwije nuko bukeye. Wowe utarakora subscribe yikore kugira ngo tuye dusangira imigisha turutse ku Uwiteka. Ni Pasinario, iki ni ikiganiro cya siporo, na kindi kiganiro na siporo nabagarukiyeho nakubiti hano mu Rwanda. Mu by'ukuri hari amakuru ari kugenda avugwa dore ko transfer zirimo ziri bugufi gufunga kandi amashampiyona nayo ari kugenda atangira. Nakubitiye muri Afrika ku mugabane w'Uburayi transfer zirimo ziravuza ubuhuha. Ni mu kanya gato cyane nkaza mbabwira ibyo nabateguriye. Yes, ibyacu ntago bitinda bye kutera uburezi arabwibanze niko abanyarwanda tujye tuvuga. Reka duhere muri equipe ya APR Football Club. Nyuma yaho nagiye mbitangariza kuri platform zanjye zose, yaba kuri Instagram ni Pasi_official. Ngenda babwira ko uyu musore Imana ishimwe Emmanuel Mangwe ndashobora kuba yakwerekeza muri equipe ya FAR Rabat. Ikipe akaba ari ikipe ya gisirikari yahariya muri Morocco, akaba yamaze kwisinyira amasezerano y'imyaka 3 mu by'ukuri dore ko amaze kubafatana n'utema ikirere. Bikaba bivuga yuko rero iyi ni inkuru mu by'ukuri yari imaze iminsi cara mu itangazamakuru, ariko icyo Aguka Official iba yamaze guteraho amaso ndetse ibirusha abandi no kumenya detail ese bimeze gute, gahunda zimeze gute. Uyu musore Imana ishimwe Emmanuel Mangwe ndakwa yatanzweho akavagari ka miliyoni 430 z'amanyarwanda. Bikaba bivuga yuko uyu musore ariyo yamaze kuba ahabwa mu by'ukuri, akaba yasinye amasezerano y'imyaka 3. Na handi iki giciro gisanga usibye kuri Aguka Official. Niyo mpamvu tuba twamaze kubabwira yuko amakuru yose uko byagenda byose gatano kuri gatanu, amakuru ya siporo tuba tuyafite ari menshi cyane muri rusange. Reka tuve muri equipe ya APR Football Club, ariko ndaza kwigaruka mu kiganiro ndibuze gukora mu kanya dore yuko by'ukuri hari undi muntu ukomeye cyane wikenera ushobora kuba ugiye kwisokamo, ariko hakinjiramo hakaba hasohokamo inkuba, hakinjiramo inkuba n'umurabyo. Ndaza kubigaruka mu kiganiro cyanjye cya kabiri mu kanya ndabategura nacyo. Reka dukubitire muri equipe ya Gorilla Football Club. Bidasubirwaho ikipe ya Gorilla yamaze kubona umutoza nawe bamwita Sekou Kampare, akaba yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 2 mu by'ukuri. Akaba atuzaga ikipe ya Lubaha Football Club muri division ya mbere buri mu cyiciro cya mbere muri Guinea. Akaba yamaze kuba asinya rero muri equipe ya Gorilla Football Club amasezerano y'imyaka 2. Akaba uyu mugabo atamanutse wenyine dore ko yamaze kuba amanukana n'ijigo rikomeye cyane kabisa rutayiza amacacari iyo nishanyiraza kabisa. Bamwita Mohamed Bakrisano, akaba yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 3 muri equipe ya Gorilla Football Club. Uyu musore akaba yakinaga ikipe ya GSG hariya mu by'ukuri muri Guinea. Ikaba ikipe rero yakiniragamo mu by'ukuri ntabwo ari ikipe mbi dore ko yari iri ku mwanya wa 4, yarangije ku mwanya wa 4 muri shampiyona yabo hariya muri Guinea. Byumvikane ko uyu musore uyu nguyu Kampare amanukanye iri jigo mu by'ukuri rishobora kuzatanga akazi hano muri shampiyona y'u Rwanda, dore yuko abanyamahanga bigeze kuri 90% kuba bamara kuba 5 bakajya bakinisha 5 aho bakavaye kuri 3 bakajya bakinisha 5. Dore ko shampiyona hano mu Rwanda mu by'ukuri mu kwa 10 niho iraza kuba itangira, nubwo tutaramenya wenda structure ukuntu bizajya bigenda cyangwa uko rizakinwa, nibizakinwa mu matsinda nk'uko byari bimaze imisi bikinwa. Ibyo nabyo tuzayimenya, nazo bisanga hambere usibye kuri Aguka Official. Subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tubane mu biganiro byacu biri buze kuba bitambuka. Reka subire ku mazi gato ndaza kugaruka nkubitira ku mugabane w'Uburayi dore ko transfer yo naho n'umuriro haraga umuntu pe mu kanya gato cyane. Yes, ibyacu ntago bitinda, reka dukubitire muri equipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal yamaze kwisinyisha bita Ben White, uyu musore atukiniraga byari umudefenseur muri Brighton Hove and Albion. Akaba amaze gusinya rero, yaramaze gusinya amasezerano. Akaba rero uyu musore yatanzwe miliyoni 50 z'amapaundi, bikaba byaramaze kurangira deal yaranarangiye, ahubwo cyari kigezweho uyu musore yakoranye abandi n'imyitozo n'ubu bari bakoranye imyitozo, ariko kaba mwitangazamakuru ryiwe abitangazamakuru ryamwegero nyine rikarimo zasiga gahunda zimeze zite ikipe Arsenal kwigiramo byari bimeze gute, wumvaga ari wenda bizacamo cyangwa se mu mikinire yumvaga ikiza cyane ikipe Arsenal. Dore amagambo yavuze ati mu by'ukuri ikipe Arsenal nishimiye kuba nagiye mu muryango mugari w'ikipe Arsenal, dore ko ikipe Arsenal ifite abakunzi benshi mu by'ukuri. Bigavuga ko yabyishimiye cyane dore ko na kera
yumvaga nyine ikipe ya Arsenal murimo, ariko mu by'ukuri byakaba byari bitaragerwaho. Uyu musore ikipe ya Arsenal ikaba izabyimukinisha muri central defense, dore ko azajya bafatanya abo bita Gabriel Magalhaes na Ben White, bakajya bafatanya hariya muri central defense ikipe ya Arsenal. Byumvikane ko n'abasore mu by'ukuri bafite experience. Uyu nguyu Gabriel Magalhaes akaba ari umunyabrazil, akaza bafatanya n'umwongereza kabisa, bagiye kujya bamanukana mu kibuga macacari ikipe ya Arsenal ku igitego kizanyura hera. Yes, reka transfer zikomereze muri ikipe ya Arsenal n'ubundi rishaka bikomeye cyane Bruno Guimaraes. Ikipe yari mu by'ukuri ikaba yifuza miliyoni 40 z'amapawundi, ariko ikipe ya Arsenal igatereka kumeza miliyoni 30 nk'uko tubikesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ndetse n'umusore Andre Herman ugiye utangaza inkuru. Biravuga ko ikipe ya Arsenal yemera gutanga miliyoni 30. Reka ibi byose nibyo gutegereza, n'ahandi uzabisanga usibye hano kuri Aguka Official. Reka dukupitira muri ikipe ya Juventus Dortmund yamaze kugirana ibiganiro bikomeye cyane n'ikipe ya Sassuolo, dore ko ishobora kuba igiye kwegukana uwo bita Emmanuel Locatelli. Akaba yaravuzwe mu makipe abiri cyane yamwifuzaga, dore ko ikipe ya Arsenal yamwifuzaga bikomeye cyane ikipe ya Juventus Dortmund. Umusore akaba yarigaragarije muri Euro yakinaga mu by'ukuri ikipe y'Abataliyani igenda yitwara neza, inatwara igikombe, bikaba mu by'ukuri itsinze abongereza kuri penalty. Bikaba bivuga yuko rero uyu musore ikipe ya Juventus yagomeje kugenda imutekerezaho. Uyu musore ntago yashaka kujya muri ikipe ya Arsenal, dore ko ikipe ya Arsenal nta marushanwa mpuzamahanga izakina muri no saison tugiye kujyamo, usibye shampiyona yonyine izakina kugira ngo urebe ko izamona qualification. Byumvikane ko uyu musore yaravuze ataho kujya yongeye muri ikipe ya Arsenal izakina amarushanwa mpuzamahanga, ariko nikomereza muri Juve ndebe ngo meze ngerageze amahirwe. Bikavuga yuko rero ibiganiro byagenze neza hagati y'impande zombi, yaba ikipe ya Sassuolo ikipe ya Juventus Dortmund, nk'uko tubikesha na Timinat ndetse n'ibinyamakuru The Guardian bigenda byandika iyi nkuru muri rusange. Yes, ibyacu ntabwo bitinda rero, reka dukubitire muri ekipe ya Arsenal tukirimo mu by'ukuri. Ikipe ya Arsenal yifuza bikomeye cyane umuzamu ikipe ya Sheffield United nta wundi n'uwo bita Aaron Ramsdale. Bikaba bivuga yuko ikipe ya Arsenal mutuzo Mikel Arteta amwifuza kuko abi nakeza, dore ko ikipe ya Arsenal ubwo ngubwo yabigize abazamu batatu mu by'ukuri bakomeye, nyuma yuko Ronaldo amaze kubona bamutereka ku isoko. Ubwo yabifite uwo bita Benatia no mwizamu yaba ari uwa mbere mu by'ukuri, nta waza mukuraho akajyaho uyu nguyu Aaron Ramsdale. Umuzamu wa gatatu yaba ari Matirane waturutse muri Brighton. Byumvikane ko ikipe ya Arsenal yafite abo batatu, abandi gahite bari kureka bagurisha ikabashyira ku isoko nk'uko tubikesha London Express. Ikipe rero ya Arsenal iranyura nitegura n'umukino wa gishuti bazakina n'ikipe ya Chelsea ejo kuwa mbere ku itariki ya mbere. Mu by'ukuri hari umukino barimo barategura. Ikipe ya Chelsea nayo mu by'ukuri kabiticaye ku isoko, dore yuko hasi hejuru yifuza umusore Jules Koundé. Binavuga ko ikipe ya Chelsea nta kindi yifuza, irashaka gukora deal swap, ikabishaka kuba yatanga kati zuma mu ikipe ya Sevilla, hanyuma ikipe ya Sevilla nayo igatanga Jules Koundé, ariko ikipe ya Chelsea kongeraho amafaranga. Mu by'ukuri uyu munsi habaye ibiganiro bikomeye cyane, ariko byaje kurangira mu impande zombi zitumvikanyeho, nta mwanzuro wafashe. Reka dutegereze turebe yuko bitita Jules Koundé iki Thomas Tuchel akomeje kugenda amwifuza, turebe ko yamwegukana mu ikipe ya Chelsea nk'uko tubigenda tubitangarizwa n'ibinyamakuru The Guardian ndetse na London Express na Timinat abanze ikinyamakuru cyamaze kuba kibyandika. Yes, Rafael Varane yakomeje kuvurwa mu ikipe ya Manchester United mu by'ukuri, ariko akaba ari bugufi gutereka amasezerano n'ubundi. Ibiganiro byose byararangiye, umushahara n'amafaranga byose barabyumvikanye. Ikipe ya Real Madrid nyine igomba kubimurekura akajya muri ikipe ya Manchester United. Bivuga ko azasinya amasezerano azamyiza 2026. Byumvikane ko rero yazahembwa gatubutse. Byumvikane ko ikipe ashobora bivugwa ko azava i Madrid hari yerekeza i Manchester kuri uyu wa mbere kugira ngo atangire akorerwe ikizamini cy'ubuzima nk'uko tubikesha Fabrizio Romano ugenda utangaza iyi nkuru. Ikipe ya Manchester City irimo irashaka bikomeye cyane Harry Kane, dore ko bagoje kugenda bamwifuza. Nyuma ikipe ya Chelsea yuko igiye mu by'ukuri ivuga ati bishobora kuba tutazana Harry Kane ndetse na Haaland. Harry Kane bamuretseho gatoya cyane, bibanda kuri Haaland. Biravuga yuko ikipe nyine ya Manchester City ariyo igomeje kuri Harry Kane kugira ngo ibe imwegukana. Ntabwo ari we wenyine, uyu Harry Kane ni kapitani y'ikipe ya Tottenham Hotspur, ikaba yifuzana n'umusore ukina muri Aston Villa na wundi n'uwita Grealish yifuzwa cyane n'ikipe ya Man City. Bivuga ko ishobora kuba igisigara gutereka amasezerano. Abasore rero bikaba bivuga yuko uyu munsi biri mu biganiro, ejo bakazabisubiramo, bikaba bizagera ejo nimugoroba bamaze gufata umwanzuro niba basenyera ikipe ya Man City, dore ko shampiyona y'Abongereza nayo irimo iratangira, dore ko ejo bundi ku itariki 13 za kuno kwa munane turimo turatangira, iraba itangiye imanuka mu kibuga amakipe agenda yesurana.
amakipe yagiye agenda yubaka mu by'ukuri tugomba kureba ukuntu azitwara ndetse no mu kibuga. Yes ni Pasi akadomo official kuri Instagram follow kugira ngo tujye tubana ibiganiro byacu bya buri munsi, subscribe share ndetse na comment kugira ngo tubane kuri Aguka official. Ciao ciao. Alright, Raba Messi Ethique Report Sano. Ciao.